te fia e whaafelo i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au mā lole fo lau, usime le whaafonga o Tālala Radio Samoa. Tala fia I le whaai unga le vaiaso le whaasa o loto mai e Papua I Sisifo o le pailate ni usila le ua levo no latu tau fia wha malosi. E silia ma le tasi ma le awhatau sanga o tau fia I Papua I Sisifo Indonesia le ni pailate kiwi ya Philip Mertens ma o le aso to anai le ana whaato a wha mauti noa mai e loa ele ofiso leo I New Zealand nei o leo ua whaasa o loto. O le pailate le nei ua umi o whaatalo sanga e minister le vai Fafua New Zealand sa ia o mai ai lava ia Winston Peters o lo tu mai le foi le taimi nei. Mana whaalia le minister le aso to nai o se fia ngatele le toe whaasa o loto mai ai Indonesia o Mertens ai mai se o le toe feiloa I malona a inga. Reportia le leiti o whaavau maloa New Zealand o le ana mua awi natu mo siaki le whalemai ma o lo manuia ato atoa se ia vanga nai le alu o lona tino. Ai se finangalo le palemio New Zealand Christopher Luxon e le ngato le loto whaafetai I tangata Indonesia ai whaapea fo'i I lato I New Zealand e au fiele a ingo le pailate ono le finau malosi I a toi whaafo'i mai Philip Mertens. Ua whaamaonia mai e leo le tangata to atasi wa umalo na ola ono le mu na tula I mai I maangele I le aso to nai o le tamai titi. O le mule nei na tula I mai se tasi o whale Tidal Road pe tu so le te o le tasi le awa ule le aso to nai. Mai sui o le tine mu e taunu uatu ua tele ina whaaleanga ina umai le afi le whale. O le ana whaawau mai le aso na nafi so e ngā leo I le nofuanga lava le e tasi. Ma e reporti le ofiso le ua maliu o le ana maua I totono o le whale ua mu ma e le o mauti noa fo'i I le taimi nei po o le ale mafua ango le mu. E se mai le ua maliu e to a wha isi tangata o le ana tonga fitia lava I lea nofuanga. O le aua uli le ana tupu e le mule I mangele ai po mu isi whale e lua I manirewa. Mai le ofiso le tine mu o lo iai I se tūlanga fesilingia mu umane e lua. O lo o whaawau peo nālu I lunga le tau o lo o totongi e tangata mo le kofe ona o a afianga o maketi I fafo. O le masino I ulaina reportia I le alupe I lunga le tau o le kofe ma e mafua lea ono le pau o le kofe ma wasau mai Vietnam. Le e whaapea wasau I lalo I le lua se fulu pasene, whaapea I ma whaamai o lo longa ma suinga o le tau wa a fia I maketi I Amerika I saute. Sawa I New Zealand o le olo mai tau ina pea le alu I lunga le tau o le ipu kofe o lo whaatau I le telo vaingo le atunu. Ma e whaapea o le alunga lava lea o le ayai. Ai mai le kamupania le Burton le olo o whaatau ina si atoa mai tanga kofe mai maketi fafo. O Papua New Guinea le olo o tele ina whaamoe ia iai. Ma ila lato moli mau, o se maketi e lata mai whaatusa I le wha masina le e tele ina whaatali le waa e sau mauta mai Brazil. O le au te lenga o le reporti o le tau o le kofe lalangi e fōlinga mai o le a whaawawai pea o nālu I lunga. Lapata I mai whaia o ngai le toa tele o whana wā o ngā lo o wha o ngā ina AI po Artificial Intelligence e kopi ai le whainga o mea o ngā. O le watoi moli mausu yo a o ngai polo kalame kome piuta wa wha o ngā nei ia I loa ngō fiai betai. E le o taimi umai mawai ma e iai lava nisi o whana wā o ngā o lea e sau. Reportia le teo New Zealand. O lo toe moli mawai le toa tele o whaia o ngai tamaiti o lo o wha o ngā ina whainga wha ateko no losi nei e tu siai e sei. Wa whai mai eila matanga luenga wa o ngā wha pele pūlenga lo mata I tuina wha e ilonga moa o o ngā I New Zealand. O le alava iei whautuanga mo whaia o ngā male mau wa lunga I mawhaiona wha atanga I le wha o ngā o AI. Peitai, e le o lava le atali I le sila se tasi o whaia o ngā mai Hamilton le olo o wha alia lona popole. Ona e le o iei se ta iala moa o ngā I New Zealand male wha o ngā ino AI ma ua pei wa avea lea masa o lo tonga I le tamai titi a o ngā. Ai mai nisi o whaia o ngā o le tue le iai AI o le mawhai leo na toe wha le leia tili ai o tā penanga whanau. E ala I le toe siaki ma sui wha upunga o alatou tau mawhainga. E se mai lea mai le whainga o lo o wha moe tasi iai nisi o whanau a onga. I wha maunga o whanau a onga o lo o wha moe I AI e tā penaina mea onga o lo o wha mawina I totono le atunu u le alu pea I lunga. Ma tala wha aiu? Ti ngā ina manu ango le li I ripotia na tatu I tu lou I o te huhu I au kilani I sautea na nafi. Me tu so le te o le lua I le awauli le whaapea na tupu ai le Great South Road mau Atkinson Ave le ana mawai e leo le tangata o lo o tuua ia I le nei mata upu. E tu whaatasia talo tae au e le o yaini mō lianga ai mai leo o le isi lea la asanga o iai. O le ua whaamanu alia na awinatu le whale mai I se tūlanga ti ngā ina. Whaiwa toi Tālala Radio Samoa. Manuia le amatanga o le vaiaso.